U fondu muzeja Kralja Nikole na Cetinju nalazi se zbirka od oko 300 albuma. U njima se čuvaju fotografije koje su ovjekovječile pojedine trenutke iz života crnogorske vladarske porodice Petrović-Njegoš. Albumi iz ovog fonda predstavljaju divne primjerke zanatskog umijeća. Urađeni u povezima od kože, oni na naslovnim stranama imaju razne reljefne aplikacije, biljne ornamente ili simbole crnogorske državnosti. Albumi se po sadržaju mogu podijeliti u 3 grupe. U prvoj se čuvaju snimci raznih kulturno-istorijskih događaja, u drugoj fotografije predjela i raznih naselja, a u trećoj grupi su porodični snimci. Proslava 400. godišnjice Obodske štamparije održana je 1893. godine. Ta petodnevna svetkovina zabilježena je na mnogobrojnim snimcima koji se čuvaju u nizu albuma. Jedan od njih ima smeđi kožni povez sa crnogorskim grbom i biljnim ornamentima na naslovnoj strani. Urađen je u knjigovezničkoj radnji Justa iz Praga. U ovom albumu se nalazi 11 snimaka brojnih gostiju i naučnih radnika iz Velike Britanije, Francuske, Rusije, Češke i drugih zemalja koji su prisustvovali ovoj velikoj svetkovini. Još jedna proslava ostala je zabilježena na brojnim fotografijama. Bilo je to proglašenje Crne Gore kraljevinom avgusta 1910. godine. U 6 albuma mogu se naći snimci sa smotre crnogorske vojske i dočeka visokih evropskih zvaničnika, kao i fotosi raznih svečanih povorki, polaganje kamena temeljca novom bolničkom zdanju i svečanog defilea ispred dvorca. Tu su i novinski isječci, komentari i izvještaji objavljeni u dnevnim novinama i časopisima širom Evrope. Potom muzički programi održani tokom ove proslave, a čuvaju se i meniji sa svečanih ručkova i večera priređenih za goste u dvorcu kralja Nikole, Topolica. U
Uoči glavne proslave jubileja proglašenja Crne Gore kraljevinom na Cetinju su 1910. objavljeni albumi Vladalačka porodica Petrović-Njegoš i Slike iz Crne Gore. Realizator ovog projekta bio je Rudolf Mosinger iz Zagreba. Jedan od ovih albuma u povezu od braun kože na čijoj naslovnoj strani se nalazi kruna i tekst u zlatotisku. Cetinje, avgust 1910. Poklon je direktora Berlinskog društva ilustratora Martina Gordana. U pomenutoj kolekciji nalazi se i album u tvrdom povezu od plave kože. Na njemu su srebrni ukrasi i intarzija u zlatotisku. Fotografije u tom albumu snimio je milanski fotograf i sineasta Luke Comeria. Veliku dokumentarnu i umjetničku vrijednost imaju i 3 albuma sa nekoliko stotina snimaka crnogorske borbe za oslobođenje Balkana od turske vlasti u Balkanskim ratovima 1912. godine. Najluksuznije je opremljen album sa koricama od tamno-crvene boje i ornamentima u zlatotisku. On ima 24 lista koji su obloženi sivim kartonom. Fotografije iz tog albuma snimio je fotograf iz Podgorice Vaso Radulović. On je zabilježio mnoge detalje. Glavni logor crnogorske vojske na Grudi, ratna dejstva, posjetu kralja Nikole savezničkoj vojsci stacioniranoj na zapadnom frontu, osvojeni Skadar, prolazak crnogorske vojske kroz Skoplje itd. Porodični albumi predstavljaju posebnu grupu u ovoj zbirci. U njima se čuvaju snimci iz javnog i privatnog života porodice Petrović-Njegoš. Albumi knjaginje Darinke, supruge knjaza Danila, najstariji su primjerci iz fonda muzeja. Njen prvi album ima povez od tamno-braun kože. Krase ga uzdužne pruge u dubokom reljefu, potom metalne aplikacije i urezani biljni motivi. Album je izrađen u poznatoj francuskoj firmi Maison Alphonse Giraud. Pretpostavlja se da su knjaz Danilo i knjaginja Darinka ovaj album dobili na poklon od francuskog cara Napoleona III. I njegove supruge, carice Evgenije, prilikom njihove posjete Parizu 1858. godine. U albumu se nalazi 196 vizit karti, koje su raspoređene na 25 kartonskih listova presvučenih papirom. Ispod fotografija su imena portretisani koje je lično knjaginja Darinka ispisala. U tom albumu se sreću mnoge poznate ličnosti sa evropske političke scene, savremenici crnogorskog vladarskog para, francuski admiral Jurien de la Gravière sa članovima porodice, vojvoda Gramont, francuski ambasador u Beču, austrijski ambasador u Parizu, baron Hubner i drugi. Drugi album knjaginje Darinke manjeg je formata. On je u povezu od smeđe kože sa oslikanom žanr scenom na naslovnoj strani, a zaključava se Messinganom kopčom. Na 24 lista nalaze se fotografije mnogih gradova: Innsbrucka, Verone, Milana, Dubrovnika i pejzaži Alpa. U kolekciji muzeja kralja Nikole čuva se i album od oker kože, sa koricama od drvenih ploča, oslikane zumbulima i ljubičicama. On ima 10 listova sa 13 fotografija knjaževskih kćeri.
Princeze su obučene u crnogorsku nacionalnu nošnju ili u uniformu instituta Smoljni iz Petrovgrada. Potpisi na fotografijama nam govore da su ih izradili čuveni fotografi Antonio Jelaska, Ludwig Angerer, braća Vianelli i drugi. U zbirci se nalazi i album Svijetlo smeđe boje sa 18 kabinet fotografija. Vlasnica albuma je bila knjaginjica Olga Petrović. Prva fotografija u albumu je Olgina majka, knjaginja Darinka, u Balskoj haljini. Sa poleđine ove fotografije vidi se da je snimljena 1867. godine. Na drugoj stranici je Olgin portret. Slijede portreti njenih poznanika i prijatelja. U bogatom muzejskom fondu nalazi se i 10 albuma sa snimcima crnogorskih pejzaža, gradova i sela. Među njima izdvaja se crveni kožni album sa crnogorskim grbom, u kome se mogu naći snimci kralja Nikole sa puta po Crnoj Gori koji je preduzeo 1906. godine. 48 fotografija je zalijepljeno na zelenim kartonima, a snimci su oivičeni zlatnom linijom. Albumi iz fonda Muzeja kralja Nikole posjeduju, pored svoje estetske i istorijsku vrijednost. Njih treba posmatrati ne samo kao određeni modni detalj koji je njegovan u crnogorskoj prijestolnici, već i kao znak zainteresovanosti članova dvora za fotografiju kao novi mediji. Kao takvi albumi iz ove muzejske zbirke dragocjeno su svjedočanstvo kako života i rada vladarske porodice Petrović, tako i kulturno-istorijskog razvitka crnogorske države s kraja 19. i početka 20. vijeka. Brzi tempo današnjeg života gotovo potpuno je potisnuo jedan osobeni vid komunikacije, dopisivanje putem razglednica. Elektronski mailovi, SMS poruke i virtualne karte na internetu zamijenili su klasične razglednice, tako da se one sve rjeđe koriste. U Centralnoj narodnoj biblioteci Đuro Crnojević na Cetinju čuva se dragocjena zbirka od 44.000 razglednica. Ova kolekcija ima veliku vrijednost. Kako najstariji primjerci datiraju iz posljednjih godina 19. vijeka, zbirka predstavlja autentičan izvor i originalno svjedočanstvo o mnogim istorijskim događajima, potom o arhitekturi gradova i sela, javnom životu, načinu odijevanja i običajima i navikama ljudi tog doba.
Razglednica je dopisna karta s otvorenim, svima dostupnim sadržajem, štampanom markom i nižom poštarinom. Prvu dopisnu kartu pustila je u promet Bečka poštanska uprava 1869. godine. Tu korespondens karte prihvatila je i u razmaku od nekoliko godina uvela u saobraćaj većina evropskih zemalja. Ubrzo poslije nastanka dopisnih karata počelo se s njenim ukrašavanjem i ilustrovanjem. Tako su nastale razglednice s kolorisanom fotografijom. Crnogorska pošta je razglednice zvanično uvela u poštanski saobraćaj 1898. godine. Razglednica je u svijetu pravu ekspanziju doživjela u periodu od 1895. do 1905. Taj period je poznat kao zlatni vijek razglednice. Samo u jednoj godini tokom te decenije bilo je prodato 860 miliona primjeraka. Prve razglednice su bile rađene u tehnici bakropisa. Sa razvojem fotografije i sa usavršenom tehnikom reprodukcije počeli su da se koriste i druge tehnike. Litografija, kolotipija i na razmeđi 19. i 20. vijeka najpopularnija hromolitografija. Prve kolor razglednice bojene su tušem ili akvarelom. Postoje i razglednice u kojima su tuš i akvarel korišćeni u kombinaciji sa nacrtanom ili obojenom linijom. Kao izdavači značajnih serija razglednica pominju se izdavačke kuće Jan Otto iz Praga, Purger i kompanija iz Minhena, Lederman iz Leipciga i drugi. I crnogorski knjižari su u svojim knjigoveznicama štampali razglednice. Pomenimo samo neke. Prvu kraljevsku centralnu knjižaru Kaluđerović i knjižaru Napredak Marka Vujovića sa Cetinja, potom knjižaru Vukotić iz Podgorice, kao i knjižare Gulija, Biljanovića, Martinovića, Kneževića, Rajnvajna i druge. Zbirka razglednica Nacionalne biblioteke Đura Crnojević tematski je veoma raznovrsna. Vrijedno je spomenuti grupu od 632 ispisane razglednice koje datiraju od 1898. do 1935. godine. Na jednoj je motiv stare duklje. To je dvodjelna bojena karta, štampana tehnikom hromolitografije s vidljivim poštanskim žigom Crne Gore. Na njenoj pozadini je tekst poruke pisane rukom. Tu je i razglednica u boji grahova iz 1906. I ona je štampana tehnikom hromolitografije. Slijedeći običaj iz tog vremena da se poruke pišu na prednjoj strani, može se pročitati tekst nepoznatog pošiljaoca svom prijatelju. Zanimljiva je i razglednica na kojoj se nalazi reprodukcija jedne umjetničke slike. Riječ je o platnu hrvatskog slikara Ivana Zmirića, Vjenčanje Crne Gore sa morem, koju je on naslikao 1881. neposredno poslije Berlinskog kongresa i proglašenja Knjaževine Crne Gore nezavisnom državom. Ovo ulje, urađeno u maniru romantizma i s temom velikog trijumfa Crnogoraca nad Turcima i izlasku Crne Gore na more kod Bara i Ulcinja, štampala je izdavačka kuća Purger i kompanija u Minhenu, a preštampala knjižara Bjeladinovića u Kotoru. Među eksponatima su i oni sa slikama vladarske porodice Petrović. Pomenimo kartu na kojoj je manje poznata crno-bijela fotografija kralja Nikole i njegovog najmlađeg sina Petra. Ili razglednicu na kojoj je portret Jelene Petrović, crnogorske princeze i posljednje kraljice Italije. Na toj crno-bijeloj fotografiji kraljica Jelena je sa svojim kćerkama Jolandom i Mafaldom. Zanimljiva je i razglednica iz 1910. godine
sa slikom prvih maturanata Cetinske gimnazije i njihovog nastavnika. Štampana je u knjižari Rheinwein na Cetinju. Osim portreta ljudi koji su pohađali ovu najstariju crnogorsku srednju školu, karta baca svjetlo na društveni život i razvoj prosvjete Crne Gore na početku 20. vijeka. Posebnu grupu čine razglednice crnogorskih gradova sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Na nekim kartama fotografija zahvata čitavu prednju stranu, na drugima samo njen dio. Tu je željeznička stanica u Virpazaru, potom razglednica Kamenara, čiji je tekst poruke ispisan na prednjoj strani, pa razglednice Kotora iz 1900., 1902. i 1909. godine. Na prvi pogled ove razglednice su bile štampane samo u paleti žute, crvene i zelene boje. Ako se posmatra bliže, vidi se da su se umjesto bojenja jednostavnih površina zapravo koristile raznobojne mrlje koje su se nanosile prskanjem. U kolekciji je i nekoliko razglednica bara. Na njima se vide razvaline starog grada i bara iz 1933. Zbirka sadrži i razglednice drugih crnogorskih mjesta. Njeguša iz 1908. Podgorice i njenog Vezirovog mosta, Nikšića iz 1902. ili Ostroga iz 1903. godine. U kolekciji Nacionalne biblioteke veliki je broj takozvanih topografskih razglednica, na kojima su urbani prostori, javna zdanja i spomenici raznih evropskih gradova. Ove dvodjelne karte rađene su tehnikom hromolitografije, a mnogi njihovi detalji odaju duh secesije, koji je vladao na prelazu 2 vijeka. Većina ovih karata je u boji. Njihove tonske vrijednosti su postignute kroz kontrastne strukture. Na njima je prostorna kompozicija razumljiva, a efekat mekoće postignut štampanjem spoljnih linija kontura u tamno-sivoj, a ne u crnoj boji. Tu su i razglednice sa istorijskim motivom. One obuhvataju razne događaje. Pomenimo Balkanski i Prvi svjetski rat. Posmatrajući te prizore, mi možemo pratiti crnogorsku vojsku u mnogim teškim situacijama od 1912. do 1918. godine. Veliki je broj razglednica sa fotografijama iz Drugog svjetskog rata. Partizanske kolone, zbjegovi naroda i vojske ili partizanska kola u kojima se igralo i pjevalo. Samo su neki zabilježeni momenti stradanja i teških trenutaka iz ovog oslobodilačkog rata. Portreti poznatih ličnosti su čest motiv na starim razglednicama. Naučnici, dobrotvori, umjetnici, junaci, svi ti heroji svog doba našli su svoje mjesto na ovim dekorativnim kartama. Pomenimo kao primjer samo češkog slikara Jaroslava Čermaka, čija crno-bijela fotografija se našla na razglednici, čiji žig datira iz novembra 1890. godine. Brojne su i pozdravne karte, rođendanske čestitke i karte sa prigodnim motivima vezanim za Uskrs, Božić i druge vjerske praznike predstavljaju dio ove velike kolekcije. Tu su razglednice sa različitim žanr scenama. Na njima dominiraju teme iz života običnih ljudi, prizori iz polja, dvorišta, ulica, pijaca i taverni sa raznih svjetkovina. Sve te scene naglašavaju spontanost situacije koju opisuju. Motiv humora također je zastupljen na pojedinim eksponatima. Zanimljivo je da na ovim slikama u boji dominira crtež. Sve figure su oivičene jakim, tamnim linijama,
a tonalitet je sveden na nekoliko osnovnih boja. Vidljiv je i uticaj stripa, kako u biranju teme, tako i u načinu na koji su crteži urađeni. Najveću grupu od 36.000 ilustrovanih karata čine turističke razglednice koje su štampane poslije Drugog svjetskog rata. One su rađene novom tehnikom, u poznatim formatima, a na njima najčešće prisutni motivi su crnogorski gradovi i kulturno-istorijski spomenici. Razglednice iz kolekcije Nacionalne biblioteke Đura Crnojević pripadaju grupi novih vizuelnih medija koji su se pojavili tokom 19. vijeka i kao takve one čine značajan dio vizuelne kulture modernog doba. Na njima se, osim pozdrava, može otkriti na kojem je nivou bila tehnologija štampe, ko su bili viđeni izdavači, kako su izgledali gradovi, kome su podizani spomenici, ko su bili ljudi čiji su portreti štampani, koji događaji iz istorije su birani da budu predstavljeni ili kakva je bila uloga vladarske porodice. Iako nose pečat ličnog karaktera jednog intimnog kruga ljudi, eksponati iz ove kolekcije pažljivom posmatraču oživljavaju prošlost i postaju dragocjeno svjedočanstvo o tome kako se u Crnoj Gori nekada živjelo.